Kul, ya kita lihat artinya. Kul puade Muhammad. Ya, puade Muhammad. In kanat lakumud darul akhiratu indallah. Nariku ang kami memui. In kanat lakumud darul akhiratu indallah. Nariku ang kami memui. Resese memandang akhirat. Resese memandang akhirat. Khalisatan min dunin nas. Masih mata-mata. Resese nepung Allah Ta'ala. Rilene tawe. Masih mata-mata. Resese nepung Allah Ta'ala. Min dunin nas. Rilene tawe. Fatamannaul mauta. Pada mammenaseni menang amatengi. In kuntum sadiqin. Narik kepada angka kemenang togeng. In kuntum sadiqin. Narik kepada angka kemenang togeng. Ya. Maka dari penafsiran guru tau koe, ya pudangi Muhammad iro Yahudi, ya umat Nabi Musa. Maka dari narik ko angka ko mapasi mata-mata, tonga-tonga maka dari pungal Allah Ta'ala musumpah, ya musumpah, maka ya selama aku tu, ya selama aku tu tamu surga, amatingan mani pallawangan na. Ya, amating mani pallawangan na mutama surga. Nariko mapasi mata-mata ki. Pungal Allah Ta'ala isumpa, pungal Allah Ta'ala pupuang digalingi sengadinna pungal Allah Ta'ala. Yero ya senga la ilaha illallah seluruh nabi. Jadi sini na tu nema pamula Nabi Adam sampai Nabi Tak. Gimana nak dakwah Nabi la ilaha illallah. Dek gage isompa sadina pungal Allah Ta'ala. Ya, gimana rona nak dakwat riolo pana riolo la ilaha illallah dek gage puang saliwan pungal Allah Ta'ala. Ya. Jadi dari dulu sampai Nabi Tak, mulai Nabi pertama sampai Nabi Tak semuanya la ilaha illallah. Ya. Itu syahadat keduanya ini nerleng. Yiku Nabi Musa ya. Nabi Musa Rasulullah. Ya. Yaitu ini asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iriolo asyhadu la ilaha illallah. Kemudian atapun nabinna, ni kan nabinna. Ya, nabinna. Iku Nabi Isa Rasulullah. Ya. Iku makmana ngiro. Waktu Nabi tena pudangi Nabi tena makan dari komakero bati muro. Iku Yahudi mapasi mata-mata pungal Ta'ala musumpah. Itama kutu surga. Ya, tama kutu surga. Ya, yang penting ia mapasi mata-mata ki. Ayo senga mapasi mata-mata. Pungal Ta'ala isumpah di gagalin nai. Nah sabah angka to masumpah pungal Ta'ala. Angka to na sumpah lengi. Ya, mas sempajang tapi wah miga to miga non rumah tina-tina. Ya, miga non rumah suruh-suruh. Ah miga non roi maga sandaro. Makarama. Ya, makarama. Iku makero macai pungal Ta'ala. Magi dah macai pungal Ta'ala ipat duai. Ya ipat duai. Tabe ini kere makun reye. Nari kung kalaketa. Naper laketa ro angkato na puji makun relengi. Nabawe lo bolata. Oku yolo na bolata. Na sayang. Makira-kira pa pinadita. Makira-kira pa pinadita kung kalaketa nabawa makun reye. We oko yolo tanah saya sayang. Makuto nero pungal Ta'ala. Pungal Ta'ala meringi dale. Pungal Ta'ala pajak peki. We angki sompa saliwan dalena. Macam pungal Ta'ala. Desi senamelu pertama ke surga. Iku dosa-dosa bicu di mana dampangi pungal Ta'ala. Iku dosa apa dua desi senamelu mak dampangi pungal Ta'ala. Magi macam landa pungal Ta'ala. Maka dia yang mereka dale. Ya pajak kemana katanya musumpah. Ya, iya mau musumpah tapi yang kata lengi. Apa motor? Laketa malengi dui.
Laketa makabur lagi bola. Laketa tapi angkat ini Pak dua lagi yang umpamanya. Ya sama tadi itu. Semua orang ketika di madu itu akan bermasalah. Ya akan bermasalah. Itu contoh pada manusia. Begitu juga dengan Allah dena wadingi ya angka wading sumpah sagadina Allah Ta'ala. Oleh karena itulah ini pelajaran bagi kita semua dan mudah-mudahan ini bisa mengambil iktibar kepada diri kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.